ama sapenin Remnants Ministry channel ngai na ana entu te teng teng Toupa Jesu Christ minena na chibai ka honabu ka hi tuni in ministry in waya media team te saina weekly sermon hongki koi kheziel ngaikhe thei nawn di nga yom manena hi kipahthu sa Hiai bang hi thei di nga damna hana hon pia pathian min iphatina atunga kipahthu ge na hi tunina sawlo ena kikum khom le chia kahong kisak laina pathian thu lungsima veima ma pathian no na piak thu bangza hiamom te la ka hi hiai kikum khom le china kahong kisa Christian ai kele pathian ta ten POIMOH MAHMAH ina nel sia khaku ina NGAIHNEEP khaku THIL ni POIMOH MAHMAH ina NGAIHNEEP khaku THIL ni chi ahia hiai saulo ina lai siang thopan sanina kikum khom le uthwai isa ahi lai siang thopan sanding ina mathai bungsagi na chang som ni le khatna ka hon sim masading ka kyanga topa hon chena pe uwan tung kumpi gamlut kim lo dinga van tunga kapa de lam hi mi kya lut ding hi achi hi athu tak siang tho sim kyak topa ni tan che ta din hon wal zo sakhen tunina hiaya ilai siang tho sim namasa amasalam ichidinga achang bulam iet lehi thumna izat ipatna ichi hiam ai kele akalaka ihel telgi ge topa chi ahiam hiai leng ayat sak thumna hi ahi hiaya akhat na dinga igen nop inel sia khak bang hi hiam chi le athei lo leng yom ke dinga topa hon sin sak thumna chi hi ahi bangja ka hiai hon gen jen ka hi hiam chi le topa hon sin sak thumna ki chi pen itopa Jesu Christ in nungzui masate kyanga anasin sak ahia amauten topa zohanin anungzui te thum dan sin sakahi kole ka thum ding dan hon sin sakin anachi layuna aman leng hichibangin thumun chinai loka bungsom le khatna changkhata ki panai simle imuthei ahi hiaya topa thum nai chi pen tampi takten tua hiana ngai khete Christian kichi tampi tak laka hi bang chi bangina ina ngai tu adiam ina ngai tu adan ina lockdown hidinga gintak huaima ma chu hiai bang khong ahia top na thum na ding iki khop na tia top hun top ahong tun changna itom na din to pathum nai gen di chia igen khom sau sawa wa jaka khen ten hiai pen top na thum na banga anala bangleng tampi tak om dinga to bana hiai thum na hi atang pi na mi mau thum nai na izang ke ya mi pi ten alom pia pai khoma ihun izat zo changa igen khoma izaka alom pia gen dinga anaki bol bangle anasa om dina ginta khwai isama ma hi himale hiai pen hi thum na thupi tak ahia hiai pen bang dinga itopa Jesu Christ na pia khiami chile nungzuite athum chengwa athum ding dan a blueprint chi hiai kele agu gel a skeleton chi hiang ai kele a guide a hiai teng pan sana athum ding dan pe nu pathian de dan athum na amauten anei the na dingu san tak thum na anei the na dingwa itopa Jesu Christ ana pia khi ahi huche hi laina lem lighter kichi Speedway Christian Church Indianapolis te bulletina hichi nana kigela agel tumin bela tuang ke ya thupi isak ma ahia waya chu hichi na ana kigena Lord, I cannot say if my religion has no room for other people and their needs. Toupa kei vana kapau chia kahong thum laina vana kapau kachi laina ken midang te olmo na le atak sap now vei
o mo na ka nei ke le ken ar cha thum thei lo ding ka hi achi na hi anina Lord, I cannot say, Father, if I fail to resemble you in the way I live my daily life. Kaniting hin khua a nang pa chia ka hon sap pian bat na kanei keile ken pa hon chi thei lo ding ka hi achi hi I kele bana Lord, I cannot say who art in heaven if my attention is focused only on earthly things. Van tunga chi pen lo thei lo ding ka hi ka attention ni chidiam kalung sim ka ngai tu ana ka dei ai ke le ka omo pen leitung thil tia hi ile achia I ke le Lord, I cannot say hallowed be your name if I who am called by your name am not holy. Namina kisam kei Christian kichipa ka siang thowa nang siang tho na bat pia ka ke le siang tho lo ka hi le tu na namin ki siang tho sa khen che thei lo ding ka hi achia abana Lord, I cannot say thy kingdom come if I fail to acknowledge your sovereignty in my life. Nakumpi gam hong tung hen chi pen gen thei lo ding ka hi Toupa ken ka hin khwa nang athune ina ka hon thei pia ai ke le thei pi na ka hon pia ka dang pe na thunei tua ka hon koi ke le ken hiai lo thei lo ding ka hi chi hi I ke le Lord, I cannot say on earth as it is in heaven unless I am truly ready to serve you here and now. Tu hiai le tu hun hiai ka namun le tu hun ma leng nang de dan sem dinga ka kiman ke le vana aki bangin leya leng ki hen chi thei lo ka hi che I ke le Lord, I cannot say give us this day our daily bread without doing an honest day work and without considering the needs of those less fortunate. Tunia ken kaniteng ne khop anhon pia in chia thum thei lo ding ka hi nang nahon piak ding lungulan na kasep keile hai keile Lord, I cannot say forgive us our debts as we forgive our debtors if I harbor a grudge against my brother or sister. Kasanggam pahiam kasanggam no hiam amaw ka ngai dam keile ken hon ngai dam in chi thei lo ding ka hi chi hi wai ja kena abana leng gen suklai thei ding a oma hile leng hiai tana leng chiang ma dina ka hon ging ta a hi wai ja kena tunena hiai thum na ki chi pen to pan sin sak thum na pen amok na hilo hi ei mi hing te thum na ding ahon piak hi ama thum na hi zen lo mo wa je kana tu ni na ngai to ale Toupa hon china pe van tung kumpi gam lut kim lo ding wa je kana hiai I thum dan te hiai Toupa thum na gen mai maya leng tu ni na ki ngai to tham ching om dina agin ta khwai a hi tunina hiai thum na thu pi tak pen nang le ken ilo pen hi amok na lo kha anaki kha thei hi hi hoi jakena hiai hi inane osi akhak apoimo ma thu ai ke la poimo ma thum na inane osi akhak hi tunina ngai to thak le ut phai sa ka hi ke again tu paleng ka hi na ma hi ma wai jakena hiai hi tunina Christian kichi I laina I Christian na pen a hi na tak pen ahong kilat hiak the na ding a hi ina ngai nep khak te tu ne ngai nep lo ding tampi tak om de na gin ta khwai a hi a wai jakena to te laka point ni chau gen ding ahong kisa hiai a khat na jang hi ani na igen nop chu bang hiam chile hiai akumpi gam van tung kumpi gama lut ding te kwa te hiam chi Toupa Jesu Christ na abana na gen nai chen agena van tung am kapa de lam hi mi kya lut ding hi achia hi kumpi gam omdan athelo iom ka ging ta ke ya kumpi gama chu kumpi pen alian pen hi mo kumpi sanga thunei zo midang kwa ma om lo hi
huai zia kena tunina kumpi gam a alian pen kwa hiding hiam ngai to leu thwai sa hi kumpi thu lo na bangma ki thelo ama thu thu pai hi uchima bangna hi ai van tunga om pa de lam hi mi ke van tung kumpi gam lut ding achi le tunena nang le ken pa de lam hi kha hiya kian ni achang chang som ni le ni som ni le thum nai china akigela tuani chang in mi tampin ka kyanga topa namina thu ge na namina doite hol khia namina thilam dang tampi hi hilo ka hi umo hon chi ding hi tua hun chang in amau te kyanga no te hon the nge keng dan bia gam ta no te ka kyanga pan pai mangun ka chi san ding hi achi hi tunin hiya mi tampi takin leng pathian na sem kichina pathian de dan hi kichina pathian thu te bang leng gen theu ai ke le thilam dang te bang le te doi te bang le hol hiao a hi chi mo hi le leng huai te pan ka hon the nge ke ana chi ding nama ma dina agin ta khwai a hi achi le tunina eiten leng pathian de dan sem kichia le le ke ngai to tak le pa de lam sem ikichi te tunia en ibol tom ai kel en pa de lam hidinga igin tak te sem atam zo hidina kagin ta ahi pa de lam sem tak hilowa en pa de lam hidinga igin tak te sem kitam zodin chileng khial dina kakigin taki ahi ma tunina pa de lam the will of God, the will of the Father kichipen sem kha mi bang za yom dia hu chi bang sem kha ten chu lungkim na le nei mau hi ma wa je kana pa de lam sem kha ding pa de lam hi hi chi thei changa sem ding te ki hi Christian te piang thak te wa je kana tu ni na ke ngai tu ani pa de lam sem kha ina hi ichina zole uthwai ka sa mi khatina hi chena laibua anagela do we love God? Does the way we live our life so that we love God? Achia tunina eiteleng van tungkum bi gam mi hi kichite hi chadena kahon ging ta hi huchi laina van tungkum pi gam mi te hingdin da ni na ihing na hiya chi hi tunina kidong le uthwai ka sa hi pathian I it chi chadena ekiging ta a achi le pathian iten pathian ite hinding dan ina ihing na hiya chi hi kingai to le uthwai sa hi hiya Christian kichia Christian hindana hing kichina pia Christian hindan diktak pathianin anachi pena hing khalo tampi tak ki om khading ahi huai zia kena igam hichituka asiat na leng hiai te zia khong hiding ahi huai zia kena hiai point ni te akhatna topa chana pe van gam lu loading chi ma bangna thum na topa thum na mai ma leng tampi tak o khadina ikigin ta huai zia kena hiai ngai to thak leo thwai sa hi ithum dana leng to bana ani na topa de lam hi te hi hiya a hi keile ei hoi saka pa de lam a hi ding chia sem huai hi zalo atunia pa de lam sem te hi ding nai kal swan de na tunena hiai ngai khe tu te teng pathian minena ka hon chial a hi inelsia itopa Jesu Christ na gena nelsia a athupi lo te la te naw pangbanga mola mipil lo te naw pangbanga lungsim siang thua chi nuam te pa de lam sem thei ai ke levan tum kumpi gam lu ding chi ma bangina tunena ei pil na ei siam na ke ei lem gel siam na te hizalowa pa de lam ma sem dinga kalswan de na tunena ule na kwa pe mai athakina topa menina
kahon chia la hi hiai hi tunina ngai to thak leu thwai ka sa a hiai tanina kahon zo dinga topan again hiar thei sonom te thei siam cha dina itan cha ta awal zol na hon be lap sakle ka chia hi